2021 hingke like 2021 ni August mas nao so hingke next bike hingke review sasinai tabo ownership review o bike benefit da nakhe 125cc bisingi mo best da tai tam reason tong bono paimani tai tam bono pai tam jot pakhi sanai review tamale an moto 2021 first model je NS 125 first ongko puroni So hello YouTube family bahai tomai kha khai kahno tongna hanai so ngang nok tinin video no khana thumbnail title no gun saima khana tinin video bu topic ko thana mane thana nai chong so ngang ka bon sa sikang nong kaji saune an channel of 15k kana bagai 15k special mane ke kaisa Q&A video sarna nai chong so ngang ka Q&A o video no rok je sami lokna musung kita mane ke nong ni question no kuno tongma khang tong khan ke sari je mane kun fan question toma male borong ni ba mane an bagai ngke jar question tongnai no raro community check khadi and comment khadi so ngke tai bisi a 15 ka ngke no a video sok panai ngke nong ni bung rok joton sajang na ro ngke kaise kang comment pori nai answer nai so ngke tini video ke mono men ngke ang tangi o bike paikha ngke pulyang do bike paina ni thang ngke tangi ma paikha and ngke kuno reason to tongnai bele hediba borok kaise ni mane je mani payment reason to tongnai bele tangi paikha so ngabon pore last sanai nong no video ni last sanai je ang next bike tamo wan sugui tong ani bike hediba inke nong no direct to sagala idea ri sanai ta kisa hediba busi nai ja so ngke main point no thalen tini so ngke guys first of all ani bike na di iko mong khanor to saimang bai na bakse sini angke sairwani an moto modify khaje diba so mong ngke Pulsar NS 125 so ngke ang mo namani kha abo nawo je mane 2021 onawo do ngke 2021 ngke like 2021 ni August mas onawo ngke August mas ni 8 tarikh ta ngke je ani bike ono ko tangi mo o bike tangi paja kha ngke mon sai tai bike to gungman option tong bole hede guys bike to gungman option tong like tong apur to tbs te darong khaya ko tong te bo NS 200 tong NS 160 tong te podre por Apache KTM joto tong so ngke mo tangi paja kha men ke mo diba topic men mono bole so ngke nong no saune je ang puilawo NS no hamjago ngke NS hamjang mani ngke ang na thugjago look sok so but hai pana o 125 120 mane 125 na hani thangmani ata so ngke 160 na nai thangmani ngke apro kono special day ro bu ata ngke special price ro soli te offer so ngke men tonong sauna ang ye mai ganang na udo guys so khobu seta so ngke ye mai ganang na mani no ngke tamong kha je 160 na hani thangmani so ngke 160 na hani thangmani tamong kha je apro asomoyo ang to mane 40 ni kisa sagata ngke document so 40 ni kisa sagalai ke bike mane ke 40,000 ni kisa saga kalai ango bike na haka mane EMI gana so ngke afuro 40 ke je 160 maya mane khang 160 white color hamjagini thangmani je ang painai hini thangmani so ngke 160 mali ngke borok sau je option tongani thani je o bike option basi uta o bike nari ni no ke 200 to te bong 160 mai ke bur 200 manai ba hedi ba guys ngke obviously abu to maya so ngke apno main topic ngke haki paja kha ngke tai review sasinai tabo ownership review o bike benefit da nakhe 125cc bisingi mo best da tai tam reason tong bono paimani tai tam bono pai tam jot pakhi sanai review na tini review ki review nung nai hedi ba guys so ngke tini sarigon ma khagya ngke abono site tori sasinai first of all looks ngke ang sajago so ke o color ani favorite ya no ni mano do ngke mong khani babu ni favorite so ngke ang red color hamjagi thangona apuro so ngke red color apuro tongo green ya but ani babu hamjago color so ngke babu ni kok bo khana nang bole ngkan babu color hamjago ngkan o color no select khaina kha so ngke tabok je ang o bike no tuyui nai 1.5 years khata mane 1.5 bosor kha o bike ngke je norok nai ma ta bike ni condition rok ngke ang ek dui bar to accident bong kha so ngke abono sana thalia ngke review ngke power bahai and o bike ni looks to khatarnak nongi tong nok to saimana looks ngke to ekdom muscular ngi tong and tire rok selai ngke ekdom katai je her ngi tong hai guys so ngke looks song ngke ekdom ang 10 or 10 nai looks ngke to 200 hai but kise misa changing man tamle like ta tire rok chikon ngke tai dis rok kisi misi chikon but looks ngke similar no hunmano
so am bagai ang mon na si on ta cham phancha 160 to malia ge mon mana sinai ge power sanai tabu ge power ge to boro 160 200 hai bang nani kisemi ta to kom mane kisemi se to kom ngai no sin ka obviously up to kom ngai ge power ge 125 ni bisingong hang kyang mon no chal goi nai mani mono ani bagai ge powerful tai KTM no kare KTM to abo alag level abo pura 200 cc rok bai baksa price hoi jong abo boro hoi jong kya hediba so ge KTM no kare ge mono power ganang en mono looks bo khatarnak ni tongo gangke am bagai nai norok no sanai je na gangke mane na khangke norok lo kuno problem da nang ya abo sanai so gangke braking first of all braking hangke kata lo mar no jong braking ko kuno doubt kari kombi braking system mano hangke kora hangke khulog rok kata ko baro orni hangke buskang o this uklog drum nor to joton saben am to sana nang ya obviously so gangke looks rok thik thang no so gangke guys afro tamo main gangke oro side stand cut off sensor ma ya samoyo tamale an moto 2021 first model je NS 125 first angko puroni inke oro FI ya ambagai buni bai khora kisimi soila raving rokta BS4 jemon NS 200 rok kore ja 160 ro yam haisem but mo BS6 o tam khairka sudu FI simi relia mane sensor rok rojakta ingka ambagai khorang rok to gurumun tong 160 BS4 ni abong saito kaham no obviously ngangka oro ani je color rok rojak pink color rok rojak hang hamjak endo actually ngangke power ngke thik ekdom 125 cc bising ngangke bono thik ठाक ngi jongo power ngangke mane khe naimano no rok power ni bagai ngangke ngetai looks o kaisa naimano no rok o bike no select khaimano ngangke KTM ke to alagong theng ge tamni redar tedar phane rok to to noro saimana sitra jago angke ani khe sitra jago angke sitra jago so ngangke looks power thik no ge tire ge kisa sikono tamake tire to 125 cc ni bising ngangke borok chikon dir khata gangke tei price ngangke anga somoyo kalai kheje on road price a somoyo solai tongo 1,22,000 tamke to yang tamni je FI model 2023 model abong ke to tabo 1,35,000 rok sokya po abrong sana thalia so gangke ani je o bike paimani main problem gangke abono je bike asung malis riya ko buisa bole ning 125 cc sanglai rong no nani di bisi rethaya 160 by taxi saru 116 sa taxi saru but bisi riya ta ngangke malis asgru thayano tamake NS kise mise bari bo nge nong no saunu baksa ke sau je 125 heleng norok busimani 125 ki baksa borong nang sau sinai borong no saya sia borong no sau do guys 125 ngangke bong motengke 125 kg haita so ngangke abo nong ne ekdom nong wansung mani ham saya mo 125 cc abo to cc engine ni cc hediba nge bini hilik mani kha 144 kg and pulsar 150 baksa tamni je phaimani so gangke hilik man gosuk do gangke 125 cc biching ke mono hiligu bike tamake KTM sai ngke mo hiligu KTM ni poring ke no bike no hiligu ta so gangke baksa ke saw heleng hingke bini ujuno biu bese bara 125 cc us 140 MT rok ngani dineng MT rok se bebai 130 dan mane 130 ja busu jani hiligu ang asa kam ke samia ta so gangke hilik mawo gangke kisa hiligu bike belai heleng bo nimia thik ediba so gangke tire ngke to noro 100 section ke chikon kan moto 120 tong ke 120 bage ekdom ठीक ठाक ngi tong ta ngi thebe manu kono to ngi ngke alloy wheel kisa chikoni bagai asa koror ke sije gya tabu ठीक ठाक ro nge bus kang ke to agi nije stock tire kri ja abono so nge tire bo change khajen ngi to khang ngke je saunu mileage nga ni hisabang aborok jago 45 plus kisa 45 plus jago ngke 125 bising ke 45 ang to salman to nor saimana ang kisa doi rok salgo rap salgo ta malte doi mane no ayo khorang tori salgo ke tai modify rok khaje diban mo to tire koto thebjang ke malis asri 45 rok abni kisa sakaro ro so ngangke guys nor to saimana ang braking rok thik thang no ngangke so bike reason to saiman kana tangi pajaka o bike ani tangi mane ka o bike ma select ma khaikya ngangke tai bike busagi ar chalo khang ngke kaham no bike ekdom perfect no bini jaga ke bo ठीक ठाक no so kono doubt kari nai mano norok nana ngke tai nong no sanai je ani next bike mane next bike tamong nai so ngke next bike ngke ani nai abo norok saiman chinai je abo ngke kaisa 200 cc ni kisa saka on thanai wansukjak so ngke norok nuk manai ani live ang nong no direct mane sorry Q&A video sairnai ang norok
next bike na ar kwbangma comment sokwaijak so hongkang ke ang Q&A video o total perfect porai win bumung sair nai tong bike nano nai tong so hongkang ke nongo tabo sair gra kha je ani next bike tamong nai kisa 200 ni cc ni saka o thana hani sai tongo mane wan sugu tongo ta so hongkang ke guys tinin video bahing jaka sari hongke tai ani bike bahing tong sari hongke tai tam sanai nor community check khani nor aro comment khadi nong ni question joto kisu question ang review mane ang Q&A video puro nong ni kaise ke comment pori nai sanai ta songkang ken asojora naima bagai hambai so hangke guys jara subscribe khani hangke to bukhabai na hamjago borang support khani ang hojora ge hater jong botam san tong hater bak hater jong damri head guys so hangke thanks for watching